Umutwe udasanzwe w'inyeshyamba za M23 ukomeje kuvuga gukoresha ibikoresho bigezweho ndetse by'intambara bikaze cyane ugereranyije n'ibikoresho FARDC ifite kuri ubu, nyuma y'uko indege zabo z'intambara Su-25 kuri ubu ziri kubarizwa Kisangani muri Kivu y'Epfo, nyuma yo gutinya ko inyeshyamba za M23 zakegereza Goma ndetse zikangiza ibikoresho bigezweho FARDC kuri ubu yamaze kwibikaho. Nyamara mu gihe ku masoko mpuzamahanga guverinoma ya Kongo ikomeje kugorwa no kugura intwaro, dore ko akanama Karoni gashinzwe umutekano mu isi kashyize guverinoma y'iki gihugu mu bihugu bitemerewe kugura intwaro ndetse biri mu murongo w'umukara, nyuma y'uko imitwe yose irenga 120 yayogoje ndetse n'ubikora mu burasirazuba bwa Kongo hari impungenge zikomeye cyane ko iyi mitwe yashyikira zino ntwaro ndetse ikazikoresha guhungabanya umutekano w'abaturage muri rusange. Perezida wa Komisiyo yunze ubumwe bw'Uburayi Charles Michael yagaragaje ko ubusanzwe Kongo itakumiriwe ku masoko mpuzamahanga, ariko bitewe n'ikibazo cy'imitwe myinshi iri mu burasirazuba bw'igihugu cyabo batemerewe kuri ubu kugura zimwe mu ntwaro zigezweho ndetse zo kwifashisha mu guhangana n'iterabwoba bo bavuga mu burasirazuba bw'igihugu cyabo. Kuri ubu guverinoma ya Kinshasa ikomeje kugaragaza ko ari intwaro zaheze ku masoko mpuzamahanga nyuma yo kubura ibigo by'ubwikoreza bibikora mu kirere, ku butaka ndetse no mu mazi bakorana kujya zino ntwaro zigeze Kinshasa ndetse zitangire zihabwe abasirikare muri operasiyo idasanzwe mu cyise État de siège mu burasirazuba bwa Kongo, muri politiki yo gushyira ibihe bidasanzwe ziriya ntara mu gucungira hafi santimetero ku yindi ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro. Kuri ubu gusa M23 ni ikomeje kwibandwa ndetse ikomeje kugarukaho cyane mu burasirazuba bwa Kongo, muri teritwari ya Rucuru, Nyiragongo ndetse na Masisi, hose bakaba bamaze kugiramo ibice birebire ndetse bigari bari kugenzura. Kuri ubu uretse imirwano iri kumvikana Kibumba n'ibice byegereye Goma, hari amakuru mashya yashyizwe hanze n'inzego z'ubutasi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zivuga ko mu mujyi wa Goma hafatiwemo abatasi b'inyeshyamba za M23 bari baje gutata amakuru mu gihe uyu mujyi wa Goma waba witegura guterwa mu minsi iri imbere. Amakuru nk'aya yatangiye gucicikana mu rukerera rwa tariki 8 ubwo FARDC yavugaga gukoresha indege zabo z'intambara Su-25 kurasa mu bice bya Canzu ndetse na Runyoni. Umuvugizi mu bya gisirikare w'inyeshyamba za M23 Major Wiringoma yasatangaza ko FARDC ihisemo gufunguza umuro ndetse gahunda nayo ihari bagiye gufata ndetse bakegereza Goma. Ibi byose rero bikaba byaratangiye gutera inkeke ndetse n'impungenge abaturage barenga miliyoni batuye no mujyi mukuru mu ntara ya Kivu ya ruguru ndetse ufite byinshi wumbatiye ubukungu bwo burasirazuba bwa Kongo, aho abatuye Goma bahise bagaragaza ko nta yandi mahitamo ahari uretse gutangira gukuramo akarenge, ndetse ibyo benshi bakekaga bikaba byaraje kuba impamo, dore ko kugeza kuri ubu mu gace k'Akanyamahoro na Kanyarucinya M23 iri kubagenzura ndetse n'ibice byegereje Goma. Bindi kandi bikomeje kumvikana muri Kibumba, nabyo bikaba bituma M23 irushaho kwegera neza metero ku yindi igana Goma. Akaba ari impungenge zikomeye cyane mu gihe inzego z'ubutasi za Kongo zivuga ko aba batasi bafashwe baje Goma ari binyeshyamba za M23 ndetse ibingibi ni byatangajwe ku munsi iwejo ubwo batangaza ko indege zabo z'intambara Su-25 zajyanywe Kisangani kubwo gutinya umutwe nyeshyamba za M23, bagaragaza ko n'ubundi barohereje abatasi Goma ariko kandi batarafatwa muri rusange. Umutwe nyeshyamba za M23 ukomeje kurwana bikomeye cyane mu kwegera ndetse no kwigarura Goma, nyuma y'uko uburenganzira bwa community ngari y'abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda biri gutangazwa neza ko bukomeje kuhonyorwa ndetse no kurengwa bihabanye cyane n'amategeko mpuzamahanga. Umutwe w'inyeshyamba za M23 uragaragaza ko guverinoma ya Kinshasa nayo ikomeje gushyira imbaraga zikomeye cyane mu igurwa ry'intwaro ndetse n'ubufatanye hagati yabo n'imitwe nka FDLR, dore ko amakuru yaje kubacicikana mu rukerera rw'uyu munsi ari ugukorana kwa hafi k'umugabo w'umukuru wungirije w'ingabo za Kongo Major General Chiko Chitambwe Jerome, ndetse aho yagiranye ibiganiro bidasanzwe na Colonel mu ngabo za leta na Colonel mu mutwe w'inyeshyamba za FDLR Foka, aho kandi bivugwa ko ubufatanye buzakura ikibazo mu karere ka Afurika ibiyaga bigari. Bine byashyizwe hanze ndetse bitangazwa na Major Wiringoma. Ikibazo cy'abatasi b'inyeshyamba za M23 si ubwa mbere kivuzwe muri Goma, ndetse mu gihe urugamba rucyumvikana mu bice bigiye bitandukanye ndetse n'ikoreshwa rya drone z'intambara zigezweho kuri ubu munyeshyamba za M23 ziri kuvugwa kuba zibitseho bikomeje gutera urujijo rukomeye cyane hagati y'izi mpande ebyiri zombi zikomeje guhanganira mu kibazo kidasanzwe gikomeje kumvikana hirya no hino ku butaka bwa teritwari ya Rucuru ndetse na Nyiragongo. Kuri ubu imirwano
mirwano ikaba isa nkaho yugarije Nyiragongo cyane ndetse igana igoma ugeneje n'iyamariza iminsi yumvikana Rucuru. Kugeza kuri M23 iri kugenzura Bunagana, ikigo cy'ingabo cya Rumangabo, Rucuru Centre, Kiwanja ndetse na Kibumba. Ni ibice by'imijyi ikomeye cyane ndetse ifite byinshi ivuze mu bukungu bwa Kivu ya ruguru, nk'intara rukumbi ikomeje kwibasirwa cyane mu mirwano idasanzwe. M23 siyo yonyine ku rugamba, dore ko mu minsi yatambutse twabatangarije iby'ubufasha hagati y'umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse n'umutwe wa FFM, Freedom Fighters Movement, aho bagaragaje ko M23 ndetse n'abandi nk'abo bashobora guhuriza hamwe imbaraga bakabohora intara ya Kivu ya ruguru. Bavuga ko yaboshywe n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ubuyobozi bwa Kinshasa bufite imbaraga nke ugereranije n'ibikorwa by'inyeshyamba bikomeje kumvikana hirya no hino ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe w'inyeshyamba za M23 nacyo uratangaza ku batasi bivugwa ko bafatiwe igoma, ndetse kuri ubu M23 bigaragaza ko kuri bo ahubwo bafite ibikoresho by'intambara bya FARDC ndetse n'abasirikare bafashe bugwate mu bice bya Kiwanja ndetse na Kibumba, aho imirwano irimbanyije ndetse ikomeje kuri ubu. Gusa umutwe w'inyeshyamba za M23 ukabigaragaza ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikifite cyambere kiruta ibindi kwiye gukora kuri ubu ari ugushaka uburyo bagana n'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Ni inama kandi Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yagiye agirwa n'ibigo ndetse n'imiryango mpuzamahanga itandukanye, aho hereye ku muryango wa Afurika yunze ubumwe, Perezida Macky Sall uyoboye kuri ubu ndetse na Perezida wa Komisiyo ya Afurika yunze ubumwe akaba nawe yaragiye agira inama Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuba yashyira mu ngiro ibijyanye no kuganira hagati ye n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Nibyagarutswe na Moussa Faki Mohamed usanzwe kuri Komisiyo ya Afurika yunze ubumwe. Uretse n'ibyo kandi ibihugu bitandukanye ku mugabane w'Uburayi harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye bagira inama Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kugana n'inyeshyamba za M23 ibintu bitaragera aho bigeze ubu, dore ko ibikorwa byinshi M23 iri kugaragaza ko ibyimaze gufata ibice byinshi cyane iri kugenzura itazigera ibisiga inyuma, ndetse kugeza na n'ubu na santimetero n'imwe baratakaza n'ubwo imirwano irimbanyije mu bice bigiye bitandukanye. Guverinoma ya Kinshasa nibura guhuza ibibazo byabo n'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, aho ibihugu by'u Rwanda na Uganda bikunze kwibasirwa cyane ndetse bikagaragazwa ibifite uruhare mu guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. N'amakuru kandi atabura gufatwa nk'ibihuha, aho benshi bagaragaza ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igifite cyambere gukora kiruta ibindi ari ugushaka uburyo bagana n'umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse bakagabanya imvugo politike z'urwango zihembera amakimbirane bakomeje gukwirakwiza hirya no hino. Umutwe w'inyeshyamba za M23 uragaragaza ko kugeza kuri ubu guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yafashe icyemezo kidasanzwe cyo kwinjira mu mirwano. Ibi kandi akaba nta kindi biri gusigura cyangwa se biri kwerekana uretse kwinjizwa mu rugamba bidasanzwe. Ndetse umutwe w'inyeshyamba za M23 uragaragaza ko icyemezo guverinoma ya Kongo yafashe cyo guhangana nabo mu buryo bweruye nta kabuza bazemera bagahangana, ndetse ku kiguzi icyo ari cyo cyose bazahangana bikomeye cyane n'umutwe w'inyeshyamba za FDL bafatanyije na FARDC ndetse n'indi mitwe y'abacancuro bivugwa ko yamaze gukodeshwa na guverinoma ya Kinshasa mu guhangana n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Kuri ubu kandi imirwano irimbanyije mu bice bigiye bitandukanye iri gusiga ibice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange biri kugenzurwa n'umutwe w'inyeshyamba za M23, no guhera muri teritwari za Rucuru akiyongeraho ibice bikomeye cyane bya Nyiragongo na Masisi. Ibi byose barizwa muri Kivu ya ruguru ndetse n'umujyi wa Goma ukomeje kurebwa icyoroshye n'umutwe w'inyeshyamba za M23.